Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. Da vidimo, danas snimamo nove zanimljivosti. Šta je sad? Ako niste, pogledajte ostale videe, posebno zagonetke 3, možete jednu riješiti i tim osvojiti poseban pozdrav. Ako vam se ovaj video koji sad slijedi svidio, ostavite like, komentare, neki kritiku, prijedlog, pohvalu, pitanja, kako vam se sviđa i tako dalje, share, subscribe. Naša današnja tema je vatra, jedna od 4 elementa, ona gori, ona je jako prisutna u svim serijama, knjigama i općenito često se u fantastičnim serijalima spominje, vrlo je važna za ugrijanje i kao što je jedan rekao sad nedavno, znači da vatra može ugrijati kuću ili je spaliti. Ali možda bi bilo dobro da, pošto često koristite vatru svi kao i ja, doznajemo neke zanimljive činjenice o vatri. Zanimljive činjenice o vatri koje niste znali. Vidjet ću kako bi naslov. Ajmo na prvu činjenicu odmah i saznamo što je to tako zanimljivo u našoj vatri. Zemlja je jedini poznat planet gdje vatra može gorjeti, na ostalim planetima nema dovoljno kisika, a za vatru je naravno potreban kisik. Da popijem malo čaja. Da, neki su se žalili za to što nekad pijem čaj u videima, pa ako vam se to sviđa napišite u komentar, ako ne isto pa ćemo vidjeti da li će se s tim nastaviti kao jedan zanimljiv detalj. Da, znači kisik je potreban za zemlju. Dovoljno kisika, da što je više kisika, vatra je toplija. Da. Plamen svijeće je plav na dnu, jer tu svijeća uzima kisik, a žut je na vrhu gdje ga sagorjeva. Hajdemo na treću činjenicu. Da, jeste li znali da vatra stvara vodu? Ok, sad stvarno mislim da zvuči nevjerojatno, ali činjenica je. U nekim stranicama opisan je pokus, pa nije bih to mnogo raditi, ali ipak za sad neću, kasnije uveče i napravit ću pokus, pa ću napisati u komentarima kako je prošlo. Ako želite da se pokus nađe u videu, mislim da neće, ali ako baš želite. Da, znači cilj je u tome da uzmemo upaljač i stavimo ga ispod žlice i onda će se u žlici pojaviti voda. Nisam siguran je li ovo vjerodostojno, ali ako želite možete probati. Samo budite pažljivi s vatrom. Hajdemo na četvrtu zanimljivu činjenicu. Znamo da vatra ostavlja pepeo, no jeste li znali da spaljene kosti i pepeo ukazuju na to da su naši preci palili vatru prije 400.000 godina? Mislim, znate li vi koliko je to? 400.000. Pa skoro pola milijuna, ogromna brojka. Kada je to bilo? Ma prije svega, ne. Hajdemo dalje, ove činjenice postaju sve šokantnije i šokantnije. A za zadnju zanimljivost, danas je 5 zanimljivosti, bit će još jedan dio, sve skupa u 2 dijela, sutra idu slonovi i još nešto. Znači, procijenjeno je da 200 i nešto kilometara, 220 sjeverno od ovog Sidnija, vatra gori već 500.000 godina bez prestanka. Ja ne znam kako se to čini vama, ali meni su ove činjenice stvarno nevjerojatne. Ipak iz njih se može svašta naučiti, stoga ih i volim. Ako vas je video svidio, like, komentar, share, subscribe, koji sad stream uživo prenose ljudeki. Ajde, vidimo se onda ljudi uskoro, do sutra, bok!